Kajing kun badan buram ke India banyo kajing lat lot, kadai ka weni kajing kun bakrau tam ba keperthai ke bamenta kala sakhi. Ka AIR News kan malam syapi ki katto kani gebenta jong kini kajing kun manla kasngi. Hagini gebenta bamenta kasngi ngine kran Jepang weni ki reuslur jong kajing lat lot ke India. U ondi viran ba Jepang keseng bawara jengkalah ke imlang saalang ka Brahmo Samaj. Menta kasngi kadai kasngi hakabayo kun bakrau ke India Lapeniap akajingya kun banyo jinglat luat hagas nem syajar nyos pa nyopue. Une udai ondi viran pagadai ubreo batrai marwai na Tamil Nadu. Ondi viran udai uwe ni sipai bandengkong banele persya ya ke East India Company. Lakha yu Hasan Karan Kovil haga distrik Tenkasi haga jelat Tamil Nadu. Ulalong Commander in Chief jangka kenhuan Oli Thevan basensyar hagathan Tirunelveli. Ke East India Company kalayo khajna da kebalum na kebenta basyathe ke Tamil Nadu na unawab ke arkod u Polithivan. But u lieutenant jung u ondi viran kibalakentat ban pediang ya ke jinglek don bor ki pareng. U ondi viran ule alam ke kenhun sipai bad ele bon ki thma bat ki pareng bad ula job ya ki baro. Hakawai ni kini gitma ke East India Company kala kem ya u Polithivan na kejakasa ajung u bat la krai kli ya u. Ya u ondi viran la penkiyo haka kets iem. Ula beteng bane kon persya aki pareng bat ula sumar ya ke long yeng u Polithivan. Baro lang u ondi viran ula ya kon katwai teli gitma persya ya ke East India Company. Haga arpo terik unailar syajar nyos pa anyopuwe hajan kasnong manur haga distrik Tirunelveli. Wat hadian ula mensau bha u ondi viran ule alam mega kenhun sipai haga jingjob persya yaki pareng. Hendrai hadian ketema uni unong yakun bamju syap tiang ula klat no na jing mensau. Menta ya kejakasa akan mau latai na kebenta jong uha manur ban penken mau ki pateng banwan ya ke jing em bakrau jong uni usipai. Dai hakum kedi kesngi haga snem syajar praspa arpupra. Baya ke jing yakendo bandengkong jong keseng Brahmo Samaj jong Raja Ram Mohan Roy la penlong ha Kolkata. Raja Ram Mohan Roy rengkat bad Udvarkanath Tagore kila seng ya ke Brahmo Samaj ha Bengal ha gasnem syajar praspa arpupra. Raja Ram Mohan Roy ulalong unong sedang banwara jingkalah ke imlang saalang ha India. Ubla plilenti na kebenta ke jing yak caprang ke India hapo ke jing sensyar ki pareng. Raja Ram Mohan Roy ulalong ru ubreo bapau ha ke jing ki Bengal Renaissance. Balakot yu bonsien kum ukpa ke Bengal Renaissance. Ke Brahmo Samaj kedai ke weni gijing ki ke bawara jingkala bakongsan bah India. Ke balalam syukandong rem jong ke India bementa. Ke Brahmo Samaj kedai ke mami na ke Bengal Renaissance. Kini keseng kale shimbenta syidrhem ha gijing pen bah ke imlang saalang bakentop ya gijing pendo ya kasati ke jing pen ya per kenhun benriau ke jing pen syong kurem ya ki kena ke dauri bat ke jing kentio ke kerdan ki kentai ha ke imlang saalang. Nado ke basdang jong ke jing ki ha ke san perthai persya ke sorkar pareng. Kinong yalam kila judawa ban pen kelai ke riti sensyar. Dada bahai Nauroji ula ai ke jing mut syapang ke Swaraj ha ke jing kendo basisen sisnem jong ke Kongres ke balalong ha Calcutta ha ke snem syajar kendai spa Andrio. Kumjoru ha ke thema ba ke bandengkong ka jing ki Home Rule League kelanang klan ha barok kowe keri. Ban penhun ya ke jing dawa Edwin Montague belong Secretary of State ke India ha kata kepor. Ula penbena ha ki yang dorbar kabilat ba hakum gani kesngi ha ke snem syajar kendai spa kat nyo balabatai ya ke thong jong ki matre kam ki pareng ha India. Ya ke nilatip kum ke August Declaration. Ke August Declaration ketemu ban penyar ya ke jing dai bat ki nong India ha ki kam sensyar. Da ke jing temu ban wan ra ki sorkar ki badan jingkit kle ha India. Kani ke Declaration katerwa ban aibor tang ba ke India ke dai ban hab apo ke jing sensyar kabilat hadin ke thema ba baar. Hendrai ki nong yalam ke India ki lepen rem ya kani namar bagi breu ki dawai ke jing lat luit ke bapura. Bat om dai bandon hapo ke jing kmi jong ke weipat ke bor. Ya kini ke Declaration lepen rem ha ke jing kendo ke balalong ha Calcutta ha uno apra ke snem syajar kendai spa kat nyo. Ubal Gangadhar Tilak ulong bakane kadai ke Bam Syong Hok bat ke bapendo jingkermen.
ka step ka bamdan ka jing syai ka sengi. Kani ke report kala kelalong kanong rem jong ka Government of India Act syajar kendai sepakat kendai. Kabalong kanong rem jong ka jing sensyar hadu ka jing laluat ke India haga sem syajar kendai sepak asau punyo. Kato ngila poi syuka bekut jong kani ke benta ba menta ka sengi ngin si kendo biang la syai ka sengi.